Tona ya Maphelo Ngaka Phaahla o re lega go sena le palo ya godimo ya diphetetso tša COVID-19 go na le palo ya godimo ya batho ba ba amogelwa go maokelong le go le bjalo palo yeo a se a feta dikete tše tharo mola wato ya batho ba go lwala kudu e se amogela balwetši ba ka godimo ga magolo tharo. The general picture we are seeing now suggests, until proven otherwise, that because it's still driven by just a subvariant of Omicron, there are no major differences in behavior. Go bulwa ga karolo ya bookelo ya tša tšhoganetšo ka bookelong bja Charlotte Maxeke go ya go thuša gape go amogela balwetši ba COVID-19 mo province ya Gauteng e na le go diperesente tše 50 ya diphetetšo. Go mpšhafatšwa leswa ga karolo yeo e bego e latsitšwe ke mollo go tlile go senywa gape ke mahodu le basenyi mo go golegolego bahlankedi ba bararo ba kgoro ya tlhabollo ya metheo kgoparara ka Gauteng. In the emergency unit here, there is a COVID emergency area, fully fledged with oxygen points, so just in terms of the question which said, are we ready if there is a rise? Just starting from here, we have now additional facilities here to can actually handle emergencies of COVID. A go balwetši bao ba ya go dumelelwa karolong ya tša tšhoganetšo. Dikarolo tše dingwe tša bookelo di ya go fetšwa ngwageng wa 2023.